نهاجی ما میوانداریا برز مصطفى جمعه اندامی پولیتبیریا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا پده کسی کریه برز مصطفى دمت باش بس باش بو بشتربونات وکو امزانن کو ایرو 10 سال سر کمکوژیا برج عبدال وره در باس من کو بدست چکدارن پیده هاتیه انجام دان پرس دورد او پیده چه اجنده یک بجی کر بوتا و کارمند آرکی و تماشاوان آرکی براستی مخابن يعني ام تشتكيتين بيراخوا و 10 سال سر در باسبونه برنگکی هوبانه طرفکی خودبینه طرفکی سیاسیه خوددید ریبربره خودبینه کو او پرسا کربره باده لی مخابن کریار جوی رنگی پیک آنین وجی آنی سر زمان يعني قالك تشكيبونا نبس برج عبدال وكو آني الإيكوباني العمودي قالك دبرديجي يقولوا جيبونا الدبر عبدين الدر رنج جوي حالي إمالا الشيخ جيبويا وأبي برج عبدال بقناعتي من طرفك سياسي قد لا شيء كرداتي دا نابينه نه پارچه که پروژه نتوی کردی به تکلیف جعلی رژیم اسد هاتبو يعني ميدان كاري سياسي وضع روجابا هم متخدس خوا وجبر رژیم با کریارا بکه رژیم بخوان نکاری بو بار رنگ کریاران پیک آنی با برینها جی بلکه یک حالات بچوک بونه يعني برز مصطفى افكم كوجين كو انجام دانه بفرمان رژیم افكم كوجي هاتن انجام دان يعني نظام يعني النكار بيجم بريارك رژیم بيكاتيه لاف طرفك وضع الرجابه كرسان همو تسليمي وين ابو اشخاك خود هندر پروژه رژیم دا ببینه یعنی رژیم تسلیمی وین آکر جوی سببی رنگک پیک آنینا بریارکی رژیم یک وانا بالنابه کردایتی دا پیک آنین مخابن يعني انه اب كسين كو بيرو باوري وان خورتا بپرسواني كردي بما في كردي قد ياخوا يعني وك چار كسي كولو بالنابه يعني آلا كردستاني دا كو شهيد بن يعني خدان لغيل آلا خد كان پرسا خوي كردي دكن مخابن کو طرف کی سیاسی جی برنگ کی هوبانا دکاره و بکوجه يعني ابا رنگك پروژه کو نابروان و دشمن کردادا نبس يعني رژیم بشار الاسد او عقلك سياسيه هاتي تشكرن للجموانا هم تشتي كو تيكا بخدمات فرسا كرد حتى رجي بخابن تبي قدامه كذا ديالوج بوارا يعني هذا حول سياسي لمخابن نال بيكتينن نال جي كي دي بيكتينن وهر بردوام وقت خودكن باقل خوي تشوتي غلط يعني بردوامه اب كريار جبينا جدكن دشي يعني هر كسكي قورتكي كوهيجا دخواست آلا كردي بلند بك خود پارتی کی داد بینه خود پروژه کی نتوی کردی داد بینه دو جواد داد کردن مخابن يعني نامين في انجام دانا فان كومكوجيان چبون برز مصطفى نامين بيد خواست چه نامه که بگینه جواکا کردی پارتین کردی روجاوای کردستان بگشتی بله گلکی خویا بود زانی پشتی ویجی همال کده کارکی کردی هبویا خو پیشاندانه هبویا باش لبيرا منا يعني ما بجاب خو هرتم شانه همو ديتن و خو اوجي خو ابا بكن ورن دجي وانا دروي وانا دا و خو پیشادار خو بكن جوكو يعني يا الهب بدن جو هب كوجن يا يعني وضع كردي تبلي هب بكن يعني اب يك مهماتك ايرو يعني تسليمي وابويا وضع كردي تبلي هبك ناهي فرسا كرد وقت فرسا كي كردي نتاوي بخويا كرن دبي وارد اشخوا يعني كريار جبير رنجهانه خدمته و بروجي واني شوتي غلط دكه اما ادبم يعني اب جماعات يعني لازم ابقره
لخواب بگر جارك دين يعني خوش دوری پروژه کو دجمنان دانه خود دوری رژیم بشار اسد خود دوری هر پروژه کی کو دجمناتی قضیه کردی که خود دوری بکن قوا کرد گلک جو ایرو جوات خواستن يعني قناق سیاسی قناق گلک استیاره و از اولو تدگم يعني هالوسك السياسي بهبره وك برنگه کی بیناس کردن وك يكبنك سياسي ایرو به قناق هذا تخواستن بمقابل جماعات حياه روجي نفا بندي بروجه كيش برنگي بله برز مصطفى نهاد نوچين مدجي هاتن داخوانيا برز مسرور بارزاني سرك حكومت هريما كردستان راغاند كو جبر هبونا پاككي لهريما كردستان حيصد گند ج خلق نوي جشيني نوي فالا بونه پس دفرد اوا قالو هبونا پاككي چما ترسيه كي دروز دكا چل روجاوای كردستان اف باجاني كونها دبنده سوانده بقناعتي ما ترسيكي بردوامه يا يعني تبع شارجي نينا انا از نابجم يعني جاد فهم تك بروي هبده وشركي مازن حياني كو اليك زور اليك هب يعني نبي رنجم دخازن ببيجن لبانا اجنده كي غلط اجنده كي امكارن بيجن دجمنا اجبر ايكوت حيث كنت لباشوري كردستان خرادك ايكو پیشمرگا دکوجه ایکوت روی یعنی هر که گاوه که دواره پروژه نتوی کردی دا پیش کبه اوناد روی دا در کبن خرابیت داده کن شخوا هبون آوان هبون که چوتی غلطه از باورم یعنی رنگه که کارکی ده خواستن در روی به پروژه هادا بلکه هنکی وقت جرا لازمه هناك يعني دستي وردانا كي جرنگا كي كو نابنتوي مسألة كردي ده حبج وبيش كاتناوي إيجار سينور جوارا هنكي وبيدانين وهدي يعني دما كده جرق ياجي جيبا قرن ياجي البرشاب خلقه وبينش كناندن وهرجي روكا دبي أف أقل أف نريني سياسي أفكاري أو دكن دبي روجا كبيش كنادن يانا ور وك قد خياك روي بيشكتنا فرصة كرديدا باورم يعني شغلك باشر لازم دايم برسيار بريز مصطفى وكنت بحث كريا او مجابي كريا نبتني افكم كوجي وكو ايرو بريا 10 سالان كم كوجي برج عبدالو بدهان كم كوجي روجاوای کردستان بدست پیدا هاتنه انجام دان. هون وکو پارتیا دموکراتا کردستان سوریه انجمن اجتماعی کردی سوریه و کارک وها کریه کو اف کمکوجیان و بلگه کریه و رادستی رخصتن پیوندیدار جبو روزه که اف کسین کوپیرا بونه ورا دادگاه کرنو سزادان. بله بویا از باورم دوی واریدا کارکی باشه بویا و نافجی هنه و همو تشت بلگکریه و تسلیمی یعنی بخستن نابنتوی بونه ایکو گهد دن مافی مروبا مسئله کردی یعنی همو جنبا کسانا بجهاتیه و الجموان های براسی لا يعني بقناعتي من نافتنه بس شغلك فراتر لازمه يعني بارتيا ما انجمن اجتماعي كردي تبغى سياسي كردي فقط بروجه نتويدات بين كارك جوات خاصن كو بوضعي بترزال البكن برتر بدن بر برساريا خوك برسا كردن كي بيش كبه يعني تشي نابه امرتم دبر انه مكتب مشوتادن وتعدائل ما كرن ام قرتن امجي بيتشالاكي بمينين يعني ام ستك ببن ابجم رنگك شكارت خاصن بو يعني برسا كرد ايرو برسا قلا جرينجا بقناعتي مدواري ناب دولتي دا والهريمه نابين ايروجي خد غري وكاركي باش جرته قاسن كو ايجار باشتر امقاربن يعني امجد يعني رنگكي باشتر امزان بكاري قابل كر جالكس باس بو بريز مصطفى جمعه انضمي بوليت بوريا بارتيا دموكراتا كردستان سوريا لسر بشتر بونتا سپاس